U jednom momentu, u jednom dubljem periodu preistorije, bila je jedna kosmička katastrofa. Ona je bila potpuno biblijskih razmera, možemo da kažemo da je bila negde pre oko 12.000 godina i da je tu začetak kulta Apolona Vuka i mnogih drugih kultova za koje smo mislili da su eneolitski, da su počeli sa metalurgijom. Nisu. Tek kasnije, ono četvrto lice Božije, koje je u našoj veri Bogorodica i Sofija, ta napaćena mudrost, se u vinčanskoj kulturi pretvorila u taj četvrti princip koji je neophodan ženski. Što se vidi da je to jedan sistem koji je očigledno monoteistički. Paralelno, takođe u neolitu mi imamo kontakte sa zapadnim semitima. To nije bilo samo u Anadoliji, nije bilo samo po obodima Južnog Crnog mora, nego kasnije su oni došli tamo gde su naši već bili, a to je Sveta zemlja. Takođe imamo monoteističko prosijavanje, jedan predukus Hrista u obliku orfizma u bronzanom dobu. Znači napor čovečanstva, napon balkanskog čovečanstva da sebe uljudi i da se onebesi, da tako kažem, je očigledan i preko arheologije i preko sačuvanih jezičkih i filozofskih aspekata. Možemo detaljisati, neka to ostane knjigama, međutim u jednom momentu sve linije se spajaju u jednu. Ne samo da naši direktni preci su i u Svetoj zemlji, i u Anadoliji, i na Južnom Balkanu bili u direktnom kontaktu sa generacijom apostola i apostolskih učenika, koje mnogi danas nepravedno zovu judeizerima, a u stvari generacijom koja je ogroman teret podnela, naročito žene. Naši preci su direktno bili u kontaktu s njima. Ja ću da samo dam ovde jedan primer. Kolega Danilo je mudro, u svemu što je rekao je mudro rekao, ali rekao je jednu ključnu stvar, a to je da mi po prvi put možemo i arheološki i materijalno da vidimo prisustvo apostola i apostolskih učenika na našem tlu. Nije to samo nekadašnja južna Dalmacija i mi na kraju krajeva iz izvora znamo, pošto je sam Sveti Pavle rekao, proneo sam hrišćanstvo sve do Ilirika. Ja još nisam video do Rima da je neko proneo da je to tako napisano. Međutim, mi imamo severnu rutu. U jednom momentu, nakon pada drugog hrama, ubistva Jakova pravednog, koji je nasledio, Isusovog brata koji je nasledio Jerusalimski presto, počinju strašni judejski ratovi i mi vidimo kako se taj nesrećni narod tvrdih vratova na silu raseljava u milionima, u stotinama hiljada širom Mediterana. Jedan deo njih je ovde, ali je izbegao da bude rob, da bude prostitutka u javnoj kući, on beži na slobodnu teritoriju preko Save i Dunava. Bačka i Banat od 1. do 4. veka, krajem 1. veka su kolevka kulture limiganata, kulture za koju sad znamo nesumnjivo da su Sloveni prevelike seobe. I vi onda odjednom dobijate u Židovaru, pored Vrsa, predmete koji su obredni predmeti verovatno episkopa, koji imaju potpuno definisano simbologiju i ikonologiju hrišćanstva u svom najčistijem obliku. I dobrog pastira, i ribu, i palmu, i predmete koji služe za krštavanje, venčavanje i za druge obrede prelaska. Veliki Đorđe Janković, možda i najveći slovenski arheolog svih vremena, nam je pokazao da nas lažu. Kao što je 150 godina arheologija Svete zemlje bila u mehuru, ona je bila zabranjena da postoji prvi vek nove ere. Moglo je da bude samo prvi vek stare ili drugi vek nove. Sve vreme se nama decenijama govori da je Židovar sa sličnim nalazima van tog vremena. On ne može biti kraj prvog veka nove ere. Okovi laži se u ovom momentu u naučnom smislu obaraju. Mi ćemo se još iznenađivati, to neka ostane malo i za sledeće susrete, međutim, zanimljivo je koliko su naši preci dobro poimali svoje nasleđe Starog zaveta. Vi u Ipatijevskom letopisu i u Nestorovom letopisu, gde je i zabeleženo da su Srbi sa Dunava i, jel te, mi smo na jednoj 4 reke, kaže, a Peruna jeste mnogo. U čemu je stvar? Naši preci su smatrali
u to doba prije Hrista da je tvorac jedan, ali da on nije deo ovoga sveta, ali on ima svoje oblike. Tako da ono što se tretira na jedan nemušt način kao naš paganizam, pokušaj da se mi uvedemo u neku mentalnu šizofreniju, su u stvari ipostasi, koje smo mi kasnije mekano preveli na jedan vrlo mudar i teološki i socijalni i kulturni način. Prvo u vreme Ćirila i Metodija, koji su tad postavili temelje jedne bolje planete, a onda u vreme Svetog Save, i prosto ja nikad neću prihvatiti da su oni bili teološki, kulturološki i životno i mudrosno gluplji nego mi danas, pa da su jednu sivu masu bezumnih ljudi doveli do ovako finih oblika i filozofije i civilizacije, gde balkansko-slovenska civilizacija čak ima i određenu ulogu u ovom periodu kad čovječanstvo može da nestane. Naravno, milenarizam je jeres i ne treba se ni plašiti previše, ali opet moramo biti odgovorni. Srbi, Sloveni, svako od nas pojedinačno je odgovoran da oslovesi i urazumi materiju koja preti da se raspadne. I da time malo i odložimo ono što se dešava. Nedovoljno se usavršavamo, govorio je i Sveti Augustin i naš patrijarh Pavle je to i pominjao, mi se usavršavamo i posle smrti. Ne treba čekati da odigramo svoje pojedinačne uloge. Nova otkrića u Svetoj zemlji. Poslednjih 10-20 godina potpuno menjaju sliku ranog hrišćanstva. Mi odjednom počinjemo da čujemo melodiju, jedan jezik u metaforičnom smislu, a možda i ne metaforičnom, koji je nama prilično blizak. Ja bih voleo da generacija našeg dobrog Danila bude naučno uključena u ta nova istraživanja. Šimona Gibsona, Jamesa Tabora i drugih velikana koji su razbili tu zabranu iz rimokatoličkih instituta da se ne sme to iskopavati i razumevati. Prije 20 godina današnji akademik Aleksandar Loma je pokazao u knjizi Prakosovo da naš Stari Zavet, jedan mitski, teološki, etički sistem je postoji u dubokoj preistoriji, postojala je jedna prethodna kosovska bitka, recimo pre 5 ili 7.000 godina, koja je napravila taj epski ciklus, mi nalazimo njegove tragove i onda svaka nova generacija epoha moraju ponovo da se suoče sa tim izazovom. Samo se imena menjaju i glumci se menjaju.